Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bergabung bersama Sanak dalam acara Baburu Sambil Bergerak. Ini kami sedang berada di lokasi Merotakuang, Kabupaten Sijinjuang. Dan mudah-mudahan ada kajaran bisa menghibur hati Sanak yang sedang menonton adegan Mak Bangke. Dan semoga Sanak menonton adegan Mak Bangke sedang berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan. Sanak, mudah-mudahan ada kajaran sebentar lagi Sanak bisa menghibur hati Sanak yang sedang menonton adegan Mak Bangke. Kajaran lama sana. Itu sami jangan aja, ha? Deh. Bisa. Lai, Mat. Itu sami jangan aja. Ketu naik tadi encak di kameran. Lagi je dah. Kajaran Basoso mati di puncak tadi sana. Mau ke bawah. Kata cici, sana kata cici. Cici, data cici. Tak cici barang tu. Data cici. Oh, mati. Oh, mati. Dah jadi dia lalu kemari. Barang kau tak cicik, barang ke muka. Ande. Oh ya lah cok. Anda kat sayang pak saya mak serampai itu. Abah cok iko dia bau sau ha. Langsung alang juga. Ya lah. Tu beliau. Iko baru. Alu saiknya dura mengalih. Sudah Mak Bangke mambi air minum. Ada tu mambi kue. Iko ndak babao na dia kan lumba bayi ya kan. Ada lumba bayi ya ya konyo karajon de mande. Ada dah setor mak. Ayo kadang malu Mak Bangke dia. Apa ke tukang pukul sekali ngilele.
Alai kata ko pulang ma bangkai gitu dah tukang pukul je dah ham kalangan tu ha. Aku cak lah ya. Nang hati buka teranak lah ya. Kama apa ya? Kau bih ini. Dia lagi di. Hah? Kan nempai ya. Dekat kau tu. Hui. Ha, ikan pa yan. Oh, nempai kawah sawit na. Ate ba eh? Ikan siya. Awas oi, awas ada. Buka tengok dulu wah. Baru dah. Jangan jago di bawah. Mantap, mantap. Balik ke bawah dia mah. Balik ke bawah dia. Oi. Gadang ya lah patah di bawah sana. Lah patah bangke kau gila apa? Lah patah di mana sana dijerakan. Patah bangke. Ibu basuh dah bangke. Baso. Ni sana gadang dia na. Oh, tu kan enjang tu. Hai, hai. Hai. Lah mati ya. Lah tamek lah di kan dia na. Lah tamek dah di kan dia na. Yo sabana gadang tapi tak nampak dah di jarak jauh kau dah. Bunyi langu tu membayar anjing dalam apa? Dalam sawit. Sanang nanti juragan gadang ni. Tibu pai memaki agen cak lai. Pai ta cici cak lai. Allah. Ndak nak jadi artis ni dah. Kamari lah pai ya. Jalih mukul. Ya. Tembe. Sabana basoso sanak di kami di Morotakuang Kiliran Jauh sanak yo. Tembe. Hai tembe, hai. Tembe, hai. Ya. Hai tembe. Hop. Oi, tembe mari. Tembe. Oi. Tembe. Abang aku mah. Ay, Allah. Tembe, tembe, mari. Baru bantu ang matembe kamari mola ang buyong gak kamari lang dempawi buyong. Hai. Oh. Mari. Anda rugi pegang skor mak bangke. Oh, kene bayar. Kesampian ke bayar. Oh, dan. Oi, sudah. Lai dapat tali kawan. Baru ya. Iya katanya, iya katanya.
Dah lah kan. Tanu kan. Mata kan dia dia. Pak Jadi, Pak Jadi. Basuh tarik. So tarik. Mantap. Ha, teme. Nah, bawa ke bawah dan dia. Kak Jara lama cale sana. Lamarah mari sana. Oh, tampaknya udah Kak Jara cale sana. Mudah-mudahan Kak Jara kembali bisa mengikuti urusan acara nonton agama mungkin. Haja, bawa, haja, haji. Oi. Tua! Mata! Oi. Lama suruh ke jalan sana. Jago di bawah. Oi. Basera kejar Pak. Oi. Kicu sana Pak. Bata. Oi.
Santian yang icu ya. Oh, nampak sikit nampak. Lagi ada nampak? Ya. Ha, tembe, ha. Mari. Ha. Ha, tembe ya. Ha, mari. Anh em sang đi gặp trong cả bò cái. Cho biết. Tao đi cái niệm vậy. Berapa kali kini dari 5 kali lah. Apa ya? Apa yang lepek kata ha? Cabai lah. Mantap. Yo sana mako berakhir pudulah cara berburu sembia baguro pada sore kini. Seandainya adegan ambo tidak perlu tampaknya tolong dimaafkan dan diakhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.